mind you turi muri 2020 na kangahe akane tucyafite abantu batekereza gutya bumva ko umuntu wabahumuye amaso wabahaye inspiration na reverence ari Charlie Onana. Charlie Onana naba Michelle Wrong. Actually she's wrong. She's wrong. She's wrong isn't it? She's wrong. Wrong is wrong now. Ngo kuko iwo Michelle Wrong ngo yanditse ngo ku rupfu rwa Karegeya. It's unfortunate ko Karegeya yapfuye ntabwo mbyishimiye. Nta nubwo nishimira urupfu rw'umuntu wari wese ko ntibikugira intwari yo kuza gusobanura ibintu n'ibitari byo n'ibikiri kugira ngo ushyushye abantu fata abantu badatekereza neza urabashyushya imitwe bajya mu bibazo badashobora gukemura. Hari ibintu utijyanamo. Ese Uburundi kuza muri Congo bwaje butabaye umuturanyi bwamutabaraga ikisi yatewe nandese ese M23 n'abakongomani cyangwa abanyarwanda? Of course igisubizo twese turakizi n'abakongomani. None se yaraje gutabara Congo yatewe nande? Yabikosa ndayishimiye yakoze ryo kwisaga mu mirwano ya Congo ashobora kugira ubwenge akavuga ati when should I withdraw? Nabyo afite. Tshisekedi aramutwara just mu mababa ye. Avuga ari kiri cyamakuru avuga nyamara leta y'u Burundi irategura genocide. Ibivuga imipanga bayihimbanira kure. None urumvaga ngo igeze muri Congo none ngo imurira ko zimwe zayijyanye muri Congo. M23 cyo muri kibazo ibarase. Ibakeneye ubufasha bwanjye bazambwira. Ibarase. Kigera zigura imihoro babarase. Umuntu ufashe umupanga ujya kwica abantu ntabwo mutumira ku meza y'imishyikirano uramurasa. Mugabe Bob tugushimire cyane kuba wemeye kuganira na One Nation Radio. Nibutse ko One Nation Radio ari radio ya diaspora nyarwanda, akaba ari n'ijwi rya diaspora nyarwanda. Turi hano kuri Ezra Boutique Kimihurura, ahantu heza rwose. Ezra Boutique Hotel. Ezra Boutique Hotel urakoze cyane kunyunganira. Kimihurura hano hafi na Lemigo Hotel, imbere ya Fairview hari inyubako yaho irebana iri mu mugongo yahoze Minisiteri y'Ubutabera. Kuri wa muhanda w'inyuma harebana neza na Ezra Boutique Hotel gatoya gatanga ko kuda diaspora bazi baba bakeneye ahantu ho kuba. Ni hotel apartment uraza ukabamo. Yego, ni ahantu heza cyane rwose, bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa byiza. Hatari kinini, hari abantu badakunda ibihoteli binini. Yego, hoteli gatoya keza kandi nta nubwo bahenze. Tugiye kuganira, nagushimiye kuba wemeye kuganira na One Nation Radio. Mbonera umwanya wo gusuhuza abantu mu diaspora, ndabasuhuje cyane. And they have been so good, not only so good to the country ko baza gushoramo imari yabo nibyo bakora. I know that they work so hard. Abantu barakora. Ndabizi stress yo muri Amerika narahabaye, ndahaze work barayagwa ariko nyine bakagukoresha nk'umucakara. So ndabashimira abahereza imiryango yabo bakaboherezaho mu ekonomi yacu ikiri ntoya, bakabohereza bikabatunga
yewe nanjye bimwe bijya bingeraho. si wowe gusa twese. hari ubwo abadiaspora agira ashaka kohereza 100,000 mba mfitemo esanse y'imodoka yanjye izambaza byibuze nk'ibyumweru 2 cyangwa 3. Abadiaspora ni abantu beza. Ni abantu beza, ndabasuhuje, ndabashimira ibyo bakora, ndabashyigikiye, uzajya nyiyambaza ibyo namufashamo nzajya mufasha. Ni ukuri, umutima mwiza. Bob, reka tuhite tujya ku cyo nagutumireye ngo tuganire uyu munsi. Ndabizi umwanya wawe ntuba woroshye kubera inshingano nyinshi. Kuba watwemereye kuganira natwe turagushimira. Ndagira ngo tuganire kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu hari intambara ihari mu burasirazuba bwa Kongo ya M23 ihanganyemo n'aba-acteurs batandukanye. Uradufasha gusesengura aba actors bari muri iyo ntambara, ariko ikibazo cya mbere ndibukubaze ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2009 nibwo M23 yashinzwe ihinduye izina iva muri CNDP, hatangira intambara muri ako gace ko mu burasirazuba bwa Kongo, iza kurangira mu myaka 2012-2013. Ndagira ngo usobanurire iyo crisis yarangiye 2013 itandukaniye he ni ongoing crisis iri muri Eastern DRC? 2012-2013 ntabwo yarangiye. Hypocrisy ya UN ni ikintu kitabaho ariko ni n'ikintu kiriho. UN muri gahunda yo kurasa M23 warayibonye, ariko iriya crisis ukuntu yagombaga kurangira muri mechanism ya UN, bahagarika intambara bagakurikizaho inuza kubashyikiranya kugira ngo bari bahanganye bashyikirane, ariko intambara ihagarare abaturage batuze. Gahunda ya gisirikare yo kubarasa yaragaragaye. Nyamara gahunda yo kugira ngo M23 ishyikirane na leta y'i Kinshasa, bumve ibibazo byabo mu buryo babikemura, kuko bose ni abenegihugu kimwe, ntabwo UN yigeze yishyiramo imbaraga. Ba bantu bavugaga ko batsinzwe mu bya gisirikare, ariko ibibazo bituma barwana bigihari, still they had to come back. Ubundi uburyo muri conflict resolution ya UN ikora to silence the guns, noneho bagafasha abantu kugira a political settlement yatuma byibuze bumvikana, buri ruhande rubabaye rukagaragaza ibibabaje, noneho bakumvikana bakagera aho bahuriza, abanyagihugu bakabana mu gihugu neza. All basilense the guns 2013, they didn't come up with a political solution. Bari kuyitera inkunga bakanayiyobora, bashyize amafaranga mu mirwano, ibindi baragarama. It's this hypocrisy yo gufasha DRC kwitsinda gisirikare, ariko nyamara ibibazo bibangamiye abaturage ntibabihagarika. So it had to come. It's a natural cause. Niyo mpamvu muri 2021 icyo kibazo cyongeye kikagaruka. Yes. Ibyo CNDP yarwaniraga, ibyo RCD yarwaniraga, ibyo CNDP yarwaniraga, ibyo M23 ya mbere yarwaniraga, M23 ni ngibyo irwanira, that's the same thing. Ariko bigwa ku matwi, of course. Njye nikiriza ko ntabwo UN ishaka ko cya kibazo cya DRC kirangira. Ubwo inyungu zaba arize zituma mu mirwano bayungukiramo. Sobanuraho. Sobanura iki se? Nose uragira ngo leta ya Kongo iguraho intwaro? Nose uratekereza yise ko amafaranga ya DRC kugura ya leta yicisha za kugura intwaro yakura ni gold batangira na minerals batangira almost for free in the exchange of arms. Hakaba intambara itaragera, hariho abantu bo DRC itemera ko ari abakongomani,
kandi babayeho mbere yuko DRC ibaho. Kongo kugira ngo ihabwe imipaka yitwa igihugu, dutangira igihe ibihugu byatangire kuba ibihugu muri 1885 86 kuri Berlin. Munuza muri ya nama y'i Berlin. Icyo gihe abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Congo way before part of Rucuru na Masisi byari bigize ubwami bw'u Rwanda. Urumva yewe no muri Sud Kivu, ariko baciye imipaka bayishyira kuri Congo, babarekera hakurya y'umupaka. Congo rero ntabwo ibemera nk'abakongomani, bavuga kuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri abanyarwanda. How can you end that udakoresheje imishyikirano? You can't. Intambara gusa ntabwo ihagije. Urumva intambara gusa ntabwo ihagije. Icyo kibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Reka du fast forwarding kuri currently n'amateka menshi twasobanuriwe, ayo sinshaka kuyajya, ntabwo turi reka tuganire kuri iyi crisis yatangiye muri 2021. M23 yongera gufata intwaro. Ni iki cyari gitandukanye muri uko kongera gufata intwaro kitandukanye na 2012 2013? Nta gitandukanye gihari. Kongo yarabeshye barangije gutsindwa igisirikare, ibajyana i Kinshasa ngo bagiye kumvikana nabo, bamara amezi arenga 10 bagaruka nta kibaye. Si leta irashaka kumvikana. Ndibuka rero n'imishyikirano ndumva n'u Rwanda rwabigiyemo yabereye i Nairobi, ibintu bisa ngaho byarangiye. Kongo nta bushake ifite bwo gukemura kiriya kibazo. Hari FDLR ingengabitekerezo baravuga bati umututsi wese agomba guherera mu Rwanda. Perezida wa Kongo Kagame ati tuzarasa Kigali, u Burundi ati tuzarasa Kigali. Mbese wumva byarangira iki kibazo gishingirwa u Rwanda kubera iki? Abakongomani barimo kurwana na leta yabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Icya kabiri, M23 niwo mutwe wonyine watumye iyindi mitwe yose yishyira hamwe igakorana na leta kuwurwanya. The question is why? Icyo kibazo ntabwo uri bugisubize. I would love yuko buri muntu wese utwumva, yaba ari mu Rwanda cyangwa ari muri diaspora, hariho hose akibaza ni gute imitwe yose, Mayimayi ya Kutumba, Mayimayi Murere, Mayimayi Janvier, Mayimayi Nyatura, turagenda tugene n'izo muri Sud Kivu, Birozi Bishambuke abapfurera, Mayimayi iriya y'abashi. Now hariho na Mayimayi Haleluya, hakabaho na more than 300 armed groups zishyira hamwe zikumvikana na leta to fight M23. Why? Mwese mu bitekerezo mufite imitwe yanyu murayikoreye. By the way, umutwe niyo nyamiremera ku mubiri w'umuntu, upima hagati y'ibiro 5 na 7. If you need to carry it, niba ugomba kuwikorera for more than 20 years, you need to have a reason why. You get my point? I'm getting it. Now ikibazo kikaba ngo bari abantu M23 bazarekera kuvuga ngo nabwo ari abakongomani. Ndetse niba bashaka kubatwerera u Rwanda, bring with their land. Leta ya Kinshasa yavuze ko nta na santimetero y'ubutaka izigera itakaza. Leta ya Kinshasa ivuga byinshi, yavuze
Tshisekedi yavuze yuko natorwa azahita aza kurasa u Rwanda, azasaba parliament ngo imitwe ibiri, ngo in that week akimara kuba perezida azahita asaba imitwe ibiri aze kurasa u Rwanda. ntabyo yakoze. Ntiyarahiye se? rero ubundi yaranisubiye. The mouth in politics ntabwo ukoresha amagambo. Urumva agiye Mugabe nemerewe kuvuga ngo anisubire, nemerewe no gupredikitinga ibintu nk'umusesenguzi, bimwe bikaba byo, ngomba gushyira imbaraga uburyo ibyo na predikitinze biba byo. Okay? Ariko ushobora no kugira ibigiso. In politics you don't do that. In politics you speak because ugomba kuvuga kuko ufite intelligence n'ubushobozi bwo gushyira ibyo uvuze mu bikorwa. Ni nayo mpamvu bavuga ngo inama y'umukuru w'igihugu, inama akugiriye ntabwo aba ari inama, aba ari itegeko, kuko afite ubushobozi bw'ayo magambo yakubwiye kuyakurikiza ibikorwa. Yabishobora. Ubwo bushobozi iyo umaze kugaragaza kuri perezida ibyo uvuga utabishyira mu bikorwa, gusa ubu uri perezida isambaragara bwa buhangange bwa biro iba ariyo bita the first office, warangije kwitakaza agaciro. Bob, reka tuvuge kuri Sadek muri iki kibazo. Sadek yo yinjira ite muri iki kibazo? N'abajura biraza leta ya Kongo ntacyo. Leta ya Kongo yabemereye ngo nibatsinde Ventura izabahereza ibirombe bya zahabu, kandi ntibabishoboye. Ukuri ku rugamba bimeze gute mu ntambara irimo kuva Sadek yaza hahindutse iki? Kuva Sadek yaza Ventura ntiraruzinga na metero imwe. Ahantu cyo kuri Sadek yashoboye kugaragaza resistance ni mu mujyi wa Sake. Ndubwo Ventura nahoze nkurikirana amakuru yayo, yemeje yuko nta bundi buryo bwo gufata Sake, ni ukwikubitira rimwe na Goma. Iki ni ikibazo kuko Goma imaze hafi amezi 5 Ventura yarayizengurutse. Donc ni Goma na Sake gusa aho ngaho, kandi Sake naho mu misozi izengurutse umujyi Ventura afite, ahida afite n'umujyi waho, kuko umujyi waho uri mu kibaya. Icyo kibaya rero biragoye cyane kugifata mu gihe ingabo za Kongo na Sadek biba bihari. So urasaba kubakubitira rimwe. Ventura cye gufata decision yo kubakubitira rimwe. Goma irashoboka nayo cyane kuko crime rate iri Goma irateye ubwoba, ikeneye umucunguzi. Yego rwose wagenda wakubita. Ubwo ni Sadek ukomojeho uruzinduko rwa Ramaphosa mu karere mu minsi ishize, asura Museveni, asura Salva Kiir, yaje ni Kigali mu kwibuka 30. Hari kirimo cyo guturisha ibintu bakaganira ku mpamvu muzi zituma cya mbere Ramaphosa aritegura amatora. Ishyaka Ramaphosa intambara iriya ntabwo ishoboye. Cya gatatu Afurika y'Epfo ni igihugu gikomeye, intambara ntibayishoboye. Hari icyo bakoze kuva baza. Naho icya kabiri gihari. Cya gatatu M23 hari ingabo yafashe za South Africa, ifite n'iza Tanzania. Niyo mpamvu ngo usigaye ubona barashyikirana, bazi Kigali bakababwira ukuri, bagasubira Kampala bakababwira ukuri. Ubu ejo Ramaphosa yavuye i Kigali yumvikaye ko ikibazo cya Kongo kigomba gukebuka mu buryo bwa politiki, ko bashyikirana. Ajya Uganda Ramaphosa bamubwira gutyo, yagiye yashize ngira ngo iminsi 2 Kikwete avuyeyo. Kikwete uzi ko ari bo bavuga rekijyana muri Tanzania mu ishyaka riri ku butegetsi ya CCM. Ni nk'uko nanuza Tabombeki ari bakomeye muri ANC,
ariko Thabo Mbeki mu kugira ngo iki kibazo kibonerwa ibisubizo ntabwo ari indimi, avuga ko hari amasezerano agomba kubahirizwa. Erega yarabikurikiye akiri perezida kera. Iki kibazo ni icya kera mwana wa mama. Yego, ni icya kera. So Thabo Mbeki yamubwiye ibintu kunabizi, hari n'amasezerano ya Sun City. Iki kibazo ni icya kera. Na Mandela iki kibazo yapfuye akizi. Na Nyerere yapfuye akizi. Mobutu yapfuye akizi. Kabila ko turi kuvuga, uri kudusobanurira amasezerano yabayeho, abakomeye bayavuzeho, ariko byose bikirengagizwa. Ni ubushake bukeya bwa leta ya Kongo. Leta ya Kongo iragayumva yuko iki kibazo izagikemura gisirikare, ariko tubare ingabo za Kongo FARDC zaragerageze biranga, bafata ya mitwe yose ya yindi yose yo muri Eastern Congo igera kuri 300 niwe, bayiha ibirwanisho, bayahereza imyenda, bayihereza imishahara, babashyira muri reserve force ya Kongo, babita Wazalendo, n'abapatriote, abantu bakunda igihugu. Byaranze ngo byange, batabaza EAC, ingabo za EAC ziraza zibahagarara hagati. Leta ya Kongo ziciza, leta ya Kongo ibabeshya yuko ngo baje muri Kongo kurwana na M23, kandi baje kubahagarara hagati. Imishyikirano irazwa, berananirana, bazana hagati aho ngaho, bazana abacanshuro Wagner Group, biranga, birukana ingabo za EAC, bati tuzane SADC, biraza, byaranze. Hakubaze M23 ifite ingufu zidasanzwe, buretse gato urashambarira. SADC biranga, bajya kureba umugabo w'Umunyamerika witwa Eric Prince, ufite umutwe we witwa Blackwater, ikoraho biranga. Here we are. Kizakemuka gite? M23 ishobora kuba ifite ingufu zidasanzwe. Zirahari. Erega bariteguye. Kura hehe nicyo kibazo, siho bitanga bavuga ati hari abantu babafasha. Thank you so much. Ukoze neza. Icyo kibazo ni cyiza. Fata iyi telefone, iyi nsubizo. Ni gutya FARDC ikora. FARDC ijya kugura intwaro n'ibikoresho, ikabihereza M23. M23 irabakubita bakabita. M23 irakomeye. Kandi ikindi, bariya bagabo bamaze imyaka kuva batsindwa, batorotse Uganda, bamara imyaka 4 mu birunga bya za Nyamuragira, barimo gutraining. They have the best. N'ibiri bangase, yego, bigira hino. Nduri umunyamakuru, uzakuramo ikoti wambare t-shirt, ushakisha uburyo winjira muri Goma, ujye mu bitaro by'ahantu mu kigo cyabo, ikigo cyabo. Urabona umujyi wa Goma uri ahangaha ruguru, nko mu birometero 5, bahita Katindo. Katindo hari ibitaro bya gisirikare. Ureba inkomere zikomerekera ku rugamba za FARDC, ziba zifiteho ibikomere, either ni hano cyangwa hano. Ni benshi, hari n'amavideo nabonye. Ntabwo ari ibintu byo gukomereka amaguru, amaboko. Niba bakomisinze hano, either bakomisinze hano, ariko urasa hari arashaka ijosi cyangwa umutwe.
ubu ntabwo rero wabazanaho ibintu bya mayimayi na FDL. Muga reka tuvuge ku Burundi, ni igihugu nacyo cyari gifite umubano ameze neza n'u Rwanda, biza kumira ari hajemo DRC. Mu minsi ishize nibwo umuvugizi wa leta wungirije wavuze ko impamvu Burundi bwafunze imipaka ari frustration bakuye muri Congo, kuko bambaye imyenda ya Congo barwana nayo mu 2023 batakariza abasirikare benshi. General Neva, uramusesengura ute muri iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo? She is politically disoriented. Politically disoriented, ntabwo azi. Urumva nakubwiye ngo ikiranga umuntu umukuru w'igihugu cyangwa perezida nuko situation yose ujya kwinjiramo cyangwa amagambo uvuga uba ufite ubutasi, amakuru yose uyafite y'icyo kibazo, uburyo amagambo uri buvuge aba ari butume kimwe cya kabiri cy'icyo kibazo gikemuka. Uburyo nuhaguruka kugikemura usanga kimwe cya kabiri cyakemutse. General Neva is politically disoriented, nta n'amakuru afite na make. Ubu nawe his risky kwisanga Tshisekedi yumvikanye na M23. Kwanza ikibazo cya mbere, SADC irahindura mandate byanze bikunze, ntabwo uri bwongere kurwana na M23. Urugero nk'ubu ni Bayaka, bamwe daboro bariho baritegura kwawe kuko bamaze kubona ko cya kibazo kidakemuka. Ubwo byanze bikunze Kinshasa irabisigaranye n'izirimo byo gushyikirana. Nishyikirana rero Burundi burasigara he? Buraba busigaye of course in disarray, kuko they are politically disoriented. Hari ibintu utijyanamo. Ese Uburundi kuza muri Congo bwaje butabaye umuturanyi, bwamutabaraga ikisi, yatewe nandetse. None se M23 n'abakongomani cyangwa n'abanyarwanda? Of course igisubizo twese turakizi, n'abakongomani. None se yaraje gutabara Congo yatewe nande? Kukivanga mu ntambara, vita vya wenyewe kwa wenyewe mu ntambara, kukivanga mu ntambara zabene igihugu na leta yabo. Mu Kinyarwanda baravuga, urankurikira ngo abavandimwe bavumbitse akarenge uvumbura amakawa. The problem he has, nta nubwo azi na timing uburyo basi ikosa yakoze yarikemura. How can he withdraw? Urankurikira, we nkurikira neza, niwe wambajije ikibazo. Yabikosa Ndayishimiye yakoze ryo kwisanga mu mirwano ya Congo, ashobora kugira ubwenge akavuga ati when should I withdraw? Ntabyo afite. Tshisekedi aramutwara just mu mababa ye. Ese burafunga imipaka gusa mbaze nihanganisha Abarundi. Imyuzure hari amusore ndabisi yuko Tanganyika yuzuye, ndetse na the other side of Tanzania za Kigoma na amazi yaruzuye. Bujumbura hafi umujyi wose wibasiwe n'umwuzure, na hano ku mipaka imyuzure ni yose. So ndihanganishe, ndabizi bariho barahura n'ibibazo by'ubutegetsi bubi, bariho barahura n'ibibazo bya inflation, bariho barahura n'ibibazo byo kubura essence, bariho barahura n'ubukene bwari burimo kunuma, noneho bagahura n'uwo mwuzure. It's putting salt in an injury. So ndabihanganishije. Ariko ikibazo cya Congo na politiki ya CNDD-FDD nibihura nibivamo. CNDD-FDD harimo ikibazo. Bob, reka tugaruke. Is worse than Tshisekedi. CNDD-FDD ni worse than Tshisekedi. Reka tugaruke noneho neza mu burasirazuba, kuko kuva M23 yakongera gufata intwaro twumvisha imvugo z'urwango rutwitsi zimeze nk'izo twumvaga mu Rwanda muri za 1992-93 gutyo, inkotanyi zimaze kwegura intwaro zishe kubohora igihugu. Turazumva, urabizi byabaye mu Rwanda bya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, biravugwa abatera jenoside, Loni irabivuga ngo hari kiri gutegurwa hariya ubwo Abatutsi biri gutagatinga
gushimwa. Mu minsi ishize twabonye amakuru ya breakinzwe yavuzwe bwa mbere n'umunyamakuru mu Burundi ko hari makamyo yari ku mupaka Tanzania apakiye imipanga, nyuma tuza kubona andi ayo makamyo yaraje n'imipanga yatangiye gutangwa mu mbonerakure zigomba gufatanya na Wazalendo. Ukuri kw'ibyo bintu ni ukuhe? Ni amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa birahari? Ese biramutse ari ukuri birasobanura iki? Imipanga yaraguswe, igurwa mu Bushinwa, inyura ku Cyambu, inyura Dar es Salaam, iraza igiye kwinjira mu Burundi, Tanzania barayifata. Urabaza bati ibi bintu nyirabyo nabanza azidekarare n'impamvu zabyo. Igitega muri perezidansi bohereza ibaruwa igaragaza ko ari ibyabo kandi ko nta kibazo, irinjira. Ndavuga n'ikindi kinyamakuru ndavuga nyamara leta y'u Burundi irategura jenoside. N'ibivuga imipanga bayihimbanira kure. Noneho numvaga ngo igeze muri Kongo, noneho ngo imbonerakure zimwe zayijyanye muri Kongo. Ndibaza se ibi bintu kuki abantu batabibona, kuki batabikurikira? Yego, ndikumva. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije. Urumva haje umugabo ngo Siziriba yarakoze mbere ngo yarusha, aza kuba ngo umwanditsi, nabonye ibigaraco bimugira igitangaza witwa Charles Leonana, ngo yanditse ibitabo abavuga ngo intambara yo muri Eastern Congo ngo n'ababantu ngo bahanganye ngo n'abanilotike cyangwa abayimayiti, ngo hari Hima Empire. Asiri ibintu bya conspiracy theory bajugunya aho ngaho. Rero nuko ngo Senderi yafatanya na Tshisekedi nk'ababantu, ngo bazana South Africa n'ababantu ngo na Malawi ngo barimo kurwana n'abatutsi da. None uriho uratumiza imipango. Mind you, turi muri 2024 turacyafite abantu batekereza gutya, bumva ko umuntu wabahumuye amaso wabahaye inspiration na reverence ari Charles Leonana. Charles Leonana na ba Michel Long. Actually she's wrong. She's wrong. She's wrong, isn't it? She's wrong. Long is wrong now. Ngo kuko iwo Michel Long ngo yanditse ngo ku rupfu rwa Karegeya. It's unfortunate ko Karegeya yapfuye, ntabwo mbyishimiye. Nta nubwo nishimira urupfu rw'umuntu uwo ari we wese, ko ntibikugira intwari yo kuza gusobanura ibintu n'ibitari byo n'ibikiri, kugira ngo ushyushye abantu, ufate abantu badatekereza neza, unabashyushya imitwe, bajya mu bibazo badashobora gukemura. Kiriya kibazo cya M23 kizarangirana a political solution mu mishyikirano, kandi ko leta ya Kinshasa itinda gushyikirana na M23 niko ibibazo birushaho kuba bibi, uburyo byabyara leta ya Kivu. Nubwo bo ntabwo ari byo bavuga ko bashaka, bo baravuga yuko nta nubwo ari inyeshyamba, bo baravuga ko ari abarevolutionneri, ngo gahunda yabo ngo barakora ubutegetsi bw'Kinshasa. Kinshasa none nabo basigaye bikanga ahantu hose, kandi M23 aravuga ngo tuzabageraho mutabikeka, nabo batagiye. Ariko gukorana na Colonel Nanga, kwihuza noneho n'uwo navuga umukongomani w'umukongomani utavuga ikinyarwanda, hari icyo bibona biri bufashe muri iyo koze yabo? Saba no muri Katanga se, Katanga yose irahari, abo mu ishyaka rya Joseph Kabila baraje biyuga kuri M23, kuri Alliance Fleuve Congo n'abagore barimo. Now it's a party. Ibyari inyeshyamba z'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biriho birafata isura y'igihugu. You see,
uko utinda gukemura kiriya kibazo nubwo ikibazo kirushaho kuba kibi. Uzi following bamaze kugera mu diaspora, uzi in the region abantu bamaze kuyoboka Alliance Fleuve Congo ni benshi. Uko Tshisekedi atinda, iyo mpamvu ujya mvuga ngo rimwe na rimwe Tshisekedi ni M23, ndabona akorera inyungu za M23. Reka dusoze kuri iki kintu, tunasoze n'ikiganiro. Urasesengura, ureba hirya no hino, igisubizo kiraza kuboneka gite kugira ngo kuri gututumba ushyushye ushobora no kubyara jenoside ucube n'intambara irangire, buri muntu wese abona uburenganzira bwe. Izi mpunzi tubona ziri mu Rwanda zitaye icyo muri kibazo ibarase niba bakeneye ubufasha bwanjye bazambwira. Ibarase kigera zigura imihoro babarase. Umuntu ufashe umupanga ujya kwica abantu ntabwo mutumira ku meza y'imishyikirano, uramurasa. Nicyo kibazo, watuma mvuga byinshi. Nicyo kibazo rega, abantu bamwe tutarasenera hamwe buriya ni bibi cyane, ni bibi cyane, bikurura umuvumo ku gihugu. Bibi cyane, interahamwe ziraraswa. Ntabwo interahamwe ushyikira n'umuntu ufite ibitekerezo byo gushaka kubana, ariko umuntu wafashe umuhoro ngo aratema ijosi ngo kubera indeshyo y'izuba, it's just stupid. You shoot him. Uramufasha akajya kubonana n'umuremyi we. Sijya numva se bavuga ngo barashaka kujya kubonana ngo baririmba indirimbo za Gikristo ngo barashaka kujya. Ubuse uribuka igihe ki ngire nanasoze nshobora kuza kuvuga n'ibintu bitari kuri gahunda. Uribuka igihe cy'intambara Ruhengeri na Gisenyi baza bari ingabo za Yesu koko, bafite imipanga mu ntoki n'imbunda, turwana nari mu gihe cy'agacengezi. Abo bantu se ufatamo abantu bafatika mugashyikirana, abandi you shoot them, abandi you leave them, bakajya mu mashyamba icyo bashakiye bakaza. Bob, reka ngushimire cyane ku ruhare wagize mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Ni ukuri wadufashije One Nation Radio. Bansurize One Nation. Ni radiyo ya diaspora nyarwanda, ikaba n'ijwi rya diaspora nyarwanda. Hano ndabona yazanye n'amakamera ubwabaye na televiziyo. Yawe twaje, ntabwo tugomba gusubira inyuma. Hano turi Ezra Boutique Hotel, twabashimire cyane nabo bakoze kudutiza ahantu dukorera. Tunabwira n'abantu basura Kigali, nyamuneka banyarukire hano Kimihurura hafi na Lemigo Hotel. Hari hoteli nziza cyane kandi ifite serivisi nziza. Mureke dusoreze hano ikiganiro cya none, tuzasubira ubutaha. Murakoze.